ئێمە لە سنتەری میترۆکە ئەم ڕاپرسیەمان ئەنجام داوە لە پارێزگای دوهۆک ئەمانەوێ بڵێن کام فەرمانگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی کراوەترە بۆ زانیاری و کام فەرمانگەی حکوومەتی هەرێمیش دەستی زانیاری ڕۆژنامەنووسان و خەڵک دەستی زانیاریان نایگاتێ و زانیاری لە ژوورە تاریکەکانن تاکو زانیاری لە ژوورە تاریکەکانی فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ قسەکردن لەسەر محارەبەکردنی گەندەڵی شتێکی ئەستەمە. ئەvê راپرسiyê ku bûme diyar diketin ka kîş rêveberayetîyan jî kîş dam û dezgehê mîriyê hikûmî gel rojnamevanan mamelan we baş bû her wasa astêpêdana zaniyariyan baş bûye diyar e di evê rapirsiyê de bûme diyar bûye ku rêveberatiya hatnûçûna parêzgeha Duhokê li rêzaekê dêtin bû pêdana zaniyariyan her wasa jî li pila duê qayîmqamiya parêzgeha Duhokê dêtin her wasa jî li rêza sê rêveberatiya şînewara dêtin li du mahiyê jî hemî rêveberatiyê dî têdane kar rêja pêdana zaniyariyan bi rojnamevana mamalekirina wan çende piştîngî jî hînşin evê rapirsiyê herîk ji hewan kopyekê li destxwar girît û zaniyariyan zêdetir li ser bizane.